Kaixo, ni Maria naiz, Kroatiakoa naiz eta hemen zestoan bizi naiz 3 urte. Došli smo ovdje i mislila sam ovo je Baskija i trebamo svi pričati baskijski jer u suprotnom bi jezik mogao izumrijeti. I mislim da je to važno i za Baskijce, a i za nas strance koji smo došli ovdje, pričati neki drugi jezik, možda stariji jezik ili teži jezik od samog španjolskog. Kaixo, ni Susi naiz, Eslovakiakoa naiz, baina 3 urtez Markinan bizi naiz. Myslím si, že jazyky, ľudia a kultúra sú veľmi úzko prepojené a keď chcete naozaj spoznať človeka, tak je skvelé, ak rozprávate aj jeho jazykom. A navyše, môj manžel, moje deti a všetci moji kamaráti rozprávajú baskicky, takže či chcem alebo nie, baskičtina je súčasťou môjho života. Egunon, Jelisaveta naiz eta 16 urte ditut. Ukrainetik nator, baina bihotzen euskalduna naiz. Orain dela 4 urte eta nintzen tekničara. Мне пришлось учить русскеру, чтобы пройти школу. Я ничего не знала, когда сюда пришла. Я не знала ни испанский и ни русский. Со мной была одна учительница, которая помогала мне во всем. И благодаря ей я сейчас могу свободно разговаривать без никаких проблем. Hau no egunon, Omarna, Senegaldarra, 24 urte dakat. Oin dela 10 urte nago hemen Euskal Herrian bizitzen. Eta hori, berritxuarra, berritzen bizina, baina onda horren ikasina baina euskerita da. Zubizar eri eskolan, eta aekam ere bai. I vegetamit anal lamta inkom yengarra nasarve nami mibon nana euskerage. I fa euskera ta milujan an ref nasarve na de wa umutimbale. Bon, euskera ni kede wa umutimbale nasarve or fa me gunani. Amaya porque, o sea, ana tahata mit o ref nasarve te mo yomon despekte. I ana wita na mamma mayudal, parce que ga anu ne kom Perpanga Senegal hak mana agar megen aden jangka bon nani to are kom lak faanu me adum wat Senegal magina andir na gar megen nan ka abre kaga ana muja mon respect ko mayu rek na auto ana weta na hina mal mahal la kasto ana ay wota mit fege kom ana jang tam deno kina anu me kom nasade fege no ko kom par exemple ode to babu hat na mege Bilbao are Senegal ajanga olo kom ne wine bi ak yirit kan nasade bawa or ma kino balta mit hat ma kina ande na garain mege jangka bon nani to are la panu ma dum tamit kaga deno ana jega mare pajam to ana wetana ma la kas I terfia jalla terfia rebon to be parce tamnura to na mana den rek ana dam dame bena den fogo wa parce lak den la deno bo ka ana ngijam kaga dala Manaiz Nintzen bizitzea Euskal Herrira 10 urtekin eta hartu nuen kontzientzia euskeraz ikasteko 18 urtekin, gutxi gora era. Bon dia, soc Alfede, vinc de Catalunya. Lehenengo momentutik interes handia eduki nuen ikasteko zuen hizkuntza. Soy José Luis, vengo de México. Llegué con 48 años, gomidatzen zaituztek hitz egiteaz, ikasteaz, eta jakitea hizkuntza euskera oso elikadura ona da, eta egunero erabiltzeko ogia bezala. Bueno, ni Silvia naiz, Argentinakoa naiz, eta gutxi gora bera, 15 edo 16 urte daramatzat hemen Nafarroa. No, soy Silvia Arbanesi, soy argentina y llevo viviendo en Navarra unos 15 años más o menos. Desde el primer momento en que llegué tuve mucha ilusión por empezar a estudiar euskera. Soy pediatra y entonces es muy importante para comunicarse con los niños poder tener cierta fluidez del idioma. Y bueno, con esa ilusión y con la ilusión agregada de que nació mi hijo y sé que voy a estar siempre ligada a este pueblo, a esta cultura y entonces para mí era muy importante
poder comunicarme con la gente de aquí en euskera. Y bueno, la verdad que a veces tenemos la idea de que estudiar un idioma es la gramática y solo eso, esa es la parte más dura, pero es mucho más que eso. O sea, es profundizar y conocer una cultura y al final es, bueno, hacer que tu mundo sea un poco más grande. Kaixo, soy Iñaki, yo vengo de Eibar, estoy ya mucho tiempo, 26 años viviendo en Motriko, ni gogoan daka ikasteko eta defenditzeko euskeraz, eta hemen Motrikun euskeraz merezi du, jente piloak badaki eta nire erruakin betik erderak esaten zuen eta hori ez zait gustatzen niri. Eta nire etxak euskeraz Motrikun ere oso importantia da eta gustatzen zait. Eta bueno, hone taldeekin primera. Bye. Olá pessoal, sou Santa, estou aprendendo euskera porque gosto e é uma maneira de conhecer a cultura deles e também me comunicar com as pessoas e porque me parece um idioma muito bonito e anima a todos que querem aprender, que parece difícil, não é? E quando a gente tem vontade, tudo é mais fácil.